لافريز قهدارو شوبينرين بو يرفم مخلكا خويا قلاوا سبهي لقلوا بردوام دكن قهداري ما دكن دريارو بلامر بو ير عربي تماشي متكن مشوي كي زنديجي هروها دريا بيلا اف ام صدو سي نقطة بينش خلكا مهتي وشاندن خلكا خويا قلاوا سبهي بشي خوي هف بيبيني جي ام دس بيدكن إيروجي مجارمة دي لسر كوما نقش يا خندنيك أو كوم جي رونشتنان بو خندنا پرتوکان لدار دخینن لباجار قامشلو گنگشه جی لسر وی پرتوکیه تکرن. بو آگاهین بهتر درباره اوی مجارده ریوبری وشانخانه نقش بریز عبدالله شیخونها لگل منه روشباش گلک سپاس بو وی درفته. سپاس خوش روش باش بوده و همون گوتارم. بله بریز عبدالله دست پی بکم بوی پرسه خبری دمکی کم رو نشتنا و لدار کت جمره بحثا پرتوکی بکن او پرتوکا کو گنگشه لسروی هاتیه کرن ناوی چبو چما و او پرتوکا اللي بجارد روشنا بيشيل سر بردوكا الاستيلاء على الخبز بيوتر كروبوتكينه بري نزيكي سيتشار وجابيك هات ورقرا إبراهيم خليل زمان فرنسيزي ورقران دبو عربي راسي ما أو نقاش كر جارا بيشيش برقو بردوكا مي بيشي وك وشانخانة قو ما درخست أو بو وهم جيش برقو ورقير جي الفيدا بو ما خواست بحرتم دخوازن قاوا قو برهمك بين نقاش كرن ورقير يانجي خودية وي نويسكاري وي حاضر ببیش بگو نقاش بهتر اکتیو به دانستندن خوشتر به برفرهتر به نابرا خوینر و نویسکار آن ورگیر ده بیان. باشه هزرا مینا وان رونشتنان چاوال جمو آفری کی خودیه وی پروژهی بویان خودیه وی فکره بو ما بس تاوجه چیه؟ يعني شخوف كومي خوندن الدنيا يجيشي هن بربلا نكو ما آفران دي ماجي ما خاص لفيده هبه يعني الهدر دنياي هم السوري بخور ناواويجي جاري ناف خوندكارا هبو الزانينجها وك ناقش ما برج يعني بري وك كسي قد عليه تشانديد متخبتين بري كوفارا مسور مي هبو بري نزيكي سي 4 سالا مديسا كومك آواكر بو قوا بروجي هنار يا تشانديجي هبو ما كومك جبويجي آواكر ام هرتم دخوازن اف كومي خوندني هبن يعني جبوگو او خوینر و کسی گو حسکری چانده خوندنی خبگینن هف بهفر بکومی نقاشا برهما بکن جبوگو کاربن بنرخینن تشنا باشتر رابری نویسکار و ورگیرا بکن کاربن تفگرا چاندی گشتر بکن خورتر بکن جبروي يعني ما أفيكر وأم دخوازن هين برفرهتر ببيانة تاني لجمع نسكن يعني جالك كوم شبن جبرگو هر چند خورد که يعني کارن خوابگین هر یان جی سازیه که ناوا چه ده بکارن کمکش خور آوا بکن برنگه کی ماهانه به هفتانه به سه ماهانه به چه به شخور حتم پرتو که ببجیرن و نقاش بکن تشتگی براسي گل کی باش گرمه هون رونشتني خواهی هر قيسي الدار بخينن هروها آوای رخصتنا رونشتني چاوایا چلو هون بريفد بن چند کس وی بجن گنگشه بريفد با ام روشنه من ماهانه نحر ما هي جاركيه يعني جبر درفته براسي ام دخوازن هر 15 روجا بجي يعني ديكيمتر بجي لجبر تزانه خلق جريداي كاران هناك هندك تسي كارا دكن ما قلت بقول درفتها بقلك خلق بشدار ببن هر ما هي جاركيه نقاشها برهمكيه ام مسينور دار كري يعني شحشت حتى ده كساج بقو نقاش جلكي دريج نكش بقو قاوا وكس زياده بمبركي ساعه 6 ساعات ابخه انا جي دخو براسي انا جي ساعات وني وقت شي جانا زياده ترجي جبرگو هر کسی گو بشدار دبه جار کی ودی جارا و سه جارا جهی با آخر يعني نقاش دبل سر جاری سر خاله کی کسی سی چهار جارا بشدار دبه دسته خو هند دته بشدار بود خوازن یرینا خو بیجه ما قلت هر کسی گو بجدار ام ویهان دن گو هر کس با آخر يعني شو در فش هر کسی هی گو نرینا خو درباره برهم دبه هم ناورو کاوی هم ورکراوی هگر ورکران دی به هم شیوازاوی هم چاپ کرن کوالیته هم وارد يعني پشتر نویسکار یان ورگر کسی گو حاضر به اوجی نرینا خود بیجه برسوا برسی بشدارا دده شخواه کسک هی بریوبری وی رونشتنیه جبوگو هر کس دما خواب به زیده دریج نکه یان جی زیده دروی نقاشا برهمیج در نکهوه کسی وقت مدراتور یعنی بریوبری
بله سیستما و خواندنê gelûn ji me re şîrove bikin ew çawa ye kîne ew ê kesê ku tên lê hazir dibin ya kesê ku hûn wan vexwendî dikin çend kes amade dibin يعني شخون بقول حشت حتى ده كسا ام قبول دكن هي جاري زيادتر تي سردان چه دبه ام مهم. حتى چند کسی دیجی زیادتر دکن لی ام ناخوازن و بقول دقت کی برفره ببیش بو مسألة دمی و نقاش قال کی تبله هفنا بيش برقو كوم بتشوكن يعني ام دريا روبلا كومي هي لسر فيسبوكي ام رادقي هنا ام بيجن فا اف برهم هي ونقاش مثلا بشتي بازا 20 روجا سري مهي هر سري مهي ام نقاش دكن يعني کسی گفت خوازن پیام که چیز مرد شیرین ناوی خود نویسن دیبیجن ام خوازن بشتار بیم ام جوار بیجن تمام روجا درن برهم خود دگرن ام برهمش خود بپرددن يعني مهم. درن دگرن وش خوار دخوین حتی دماوی مهم. بفيرنجي دبي يعني ام بفيرنجي رادي هنا مهم. بله هون چاوا پرتوکê hildibijêrin nîqaş bi çi zimanî ye gelo bi zimanê li gorî pirtûkê yan çawa ye يعني بقول شغل كومج برجو وشان خانه نقشي امي سريد جرانيه بدن برهمي نقشي بخوا يعني مهم. برهمي هم عربي هم كردي برتوك اجناف برتوك خود بجيرن نقاشي لجور برهم يعني انا مثلا جافا تشوي برهم بعربي بوجي لي برانيا كسي حاضر كردي كرد بون بكردي الاخرين يعني هنا جار برهم بعربي بكس كارب بعربي جي يعني باخفش برجو برهم بعربيه لهل بتجافا جو بكردي كسي جو بجدار بون هم بكردي بجدار ياخد مهم. باشە پرتوکên weşanxaneyên din yan yên nivîskarên din ne tenê berhemên neqşê hûnê gengeşe bikin yan çawa ye بري اوجي دبالا مدى يعني ام دخوازن انا ام الفكره ما تاني ما قلتي مش خرج بو شانخانه اخو ابا بكن لي ام دخوازن براستي هم وشانخانه ده هم سازيه ده هم نويسكار وورقي خبدن هفدو يعني كومك تاني يانجي دوكم يانجي سيكم جبو هريمك مي برفره چناب يعني گرك لحر باجار هر باجارو کی سي 4 5 كوم هبن بهتر جيج بو او چند اخدني بهتر به بلا بده وتشتكي جافا جو كسب هوالي خر بكسن وناس ناك جي دي جي في ونقاش برتوكا كيتك از بيجم تقول ما تجربه كري يعني غير كي خوش دري انسان بيهتر بيجي نقاش بيجي برتوكي جبروي ام وك وشان خانش يعني وك كوم جي كوم انا قشيم دخوازن دمي بيج دي برتوكي نه برتوكي مجي يعني برتوكي دنجي ام نقاش بكن جبرجو برتوكي مثلا شخو تيري ناك يعني جيو اگر اف بخير اف جي جلكي دوام بك بالصلاه هلبت ما يجلك برتوكا نقاش بكن شيء ما بن شنو ما بن وامي دمي بيج دي بيشنياري خوينا راجي بخوازني بلكي خوينا راك هذا برتوكا خونده بجي حسكر بديت بله بجرينج بخوازه او بجي نقاشي كسن دنجي بخوين بوار نقاش وê taybetmendiyek zimanê Kurdî li cem we hebe gelo wate hûnê pirtûkên bi zimanê Kurdî bêhtir wan gengeşe bikin yan çawa ye هلبت انا الجور نقشش بگو انا حتى هم نزيكي نهبر هما درخستي چار كردين بينج عربيين اللي دمي بيش ده بروجي مي بيش انا مجلك برتوكي عربي چا بكن اموك وشان خانه وكسي گول فيدا گرينجي دن زمان جي هلبت كرديش بگو زمانه كي هاتي چوساندن هاتي پاشگوه کرن جمع اللي بيشش بگو بي وجياندن گهدانك تايبت بوي هبه امی گلکی پرتوکی کردی نقاش بکن نتنی پرتوکی اوی وک رومان وانجی پرتوکی ویجایی بن دیروکی بن سرزمان بن لسر چبن یعنی پروژه می پیش هنگو ام گرانیه بدن کردیش برگو خبات امه بگرانیش بو کردی باست li gorî rûniştina we ya yekem birêz Abdullah Weçawa peşdarî dît hetanî kîjan astê nêrîn bo nivîskar giring bûn براستي رونشنامه يعني ام الجور خم بديت جركي باشو يعني جبرجو كسي جو حاضر ببون برتوك باش خوند بون نيني واي جدا هبون نقاش باش تركتن يعني ما اوقع سي تكرجي يعني مبرج يقول تبو قاعد شورمي وجارنا كيمانين وهبون كسن دهات برتوك نخوند بون او جيبو ما ايشك بو براس يعني قاعد برتوك كي بدي كسكي ورن حاضر بب برتوك تمام نكر بيانا خوند به في جارا جو مناقش شكر روشنامه قلتي في سركتي بو يعني حموكا خندبو حموكا تشتنجي قرتبو نقاش جديد ورقير درباس بون نقاش جداجي هبون جارنا بيجن نلهف كرنجي هبو ديواري ده افشي نقاش زنجين دك دولمند دك لغور ما قلتي في سركتي بو براس hetanî çira deyê di nêrîna te de çalakiyên wiha bandorê dike ta ku xwendin li pêş bikeve بخدي نيكومي خوندن هر در جهانی بيجي مجوج يعني
خوندن گلکی پیش فبری جبرگو او اکتیف بون هی یعنی انسان به هفر رودنین کارتکری تل هی هر کس نرین خود بیجه جدا دبیجه انسان گاوا گوتنی دخوین بلکی جارنا او نیگرانی جل چه بینی عاجز ده بحبی پرتوکي دين ندين لقابا جو بهفر نقاش دكن از بيجم تشنا نه فيرد ببرتوكي جيكلك آليات دد بينه ولو بيد حسقو نخوند نكني برتوكي كي جيكلك خوند لكي وكي ديجي قابا جو انسان امزان انسان يعني طبعي خو انسان جواكي قابا جو تشتاب كوميدي بهتر باندوري دكي برويجي كومي خوندنه قارن چند خوندنه غير كي بربلاو بگن قارن او صورت گوش خوندن رو هاتی خیز کردن و صورت گولو تنی جمدی و تنی عاجزی رو نشتنی پیدا دکی یعنی از بجم کاروی صورت هان او نمطیت هان بشکینه تشکی بهتر گشتر پیشکش بکه جبر ویز بیم بخوام خونده گلکی گرینگی چه قاسی بر بلاو بمجی او قاسی چند خوندنی کورتر زنگینتر و خوشتر دبجی یعنی او لفل انسان تنی وقتا قاوا دخینه امزانن بلكي مثلا دمي يعني عاجزيه وانا پیدا دکش بو گله کسا يعني جوا والي ناي لقاوا جو كوميكا بخوين النقاش بكن وهدي او نمطيت وقت مقوتو بشكه وخمرافيني يكشي بانسان وبتعمجي يعني باشه بريز عبد الله في بپرسم گلو ام گهانه و آستا گنگشه اللي سر برتوكا كي قالوا كسن هنا بسبورن دكاربن ويرخنيا آواكر بين سر زمان يعني انا اف جنگشه هان نجنگشه نبرا رخنا جرا دي نبرا خوينري نورمال دي يعني هي خوينرك هبه gelekî xwendê bi astayî bilind be hey insanek hebe cara pêşî ve pirtûkê xwîniya jî xwendinayî pirkên be ji bo ev tişt baş e yani insan ji hevdû fêr dibe yani insan hene cana temenê wa biçûk ji hevdeh hejdeh salê yan biçûktir beşdarî va koma dibin ji ber wê belkî insanek got pêncî salî bijî û gelekî xwendî bijî tecrübeya wî gelkî kûr û dirêj bijî lê insanek hebe tecrübeya wî ew qasî ne dem dirêj bê dîsa her du bi hev re beşdarî vê komê dibin نابكي مانيش في كثير وناب السربلنديش كثير درج يعني بقولش هف فير دبن يعني او نقاشا هانتشنا نه هي انسانك يجو بتشوك بو تجربه كن بجي ليتشنا نه دروماني دي يعني دي برحمه دي كيف شكل به وغوتبه او تشدمر شيء يعني شونا دروشنا شويده خورتك نوهاتي هبو يعني ليتشتن جرين غوتن بركي برشعبه منك هتن دي برحمه دي جبروا از بيجم وقت مقوت يعني ندنا برا رخنا قراديه لحرب نلينا حركه جرين جبرجو او انسان تشتك خونديه لگور خو تشتك فيجي فهم كريان جي تبيني وي هنو غوتيه جبر به گرين گور بله دخوازن تجمره بحثا وشان خانه نقشه بکه و به گهدار و تماشوانین ما بدناسین کارین و چنه هروها جماره کارمندین کون تیده کار دکن يعني وشان خانه نقشه بري نزي صالك وچند مها آوا بو قالك بروجي ما براستي هبو ما تخواست بهتر جبو زمان كردي اللي هم برهمش خب عربي جي ام توشين هي بام زمان دي جي وشين دمي بيشته نهاجي قالك بروجي بيشيامنه نزيكي 15 درهم دفي صالت بيشيامه يوك اي تشتي نهار بربيتشافن وام سرت خبتن هناك برهم جي سوراني امي بكن كرمانجي هناك جي زماني انجليزي امي هم بكن كردي هم بكن عربي نها حتى بيشانغها قامش ليجي ما حفتاده يعني نزيد نهده برهم ناف دستي مدى امي هدي امي اماده بكن چاب بكن هدي اما او گوديسا خواندن گش به ديسا او جبر شر و بفچون او قيران گود هرين و سوري تمامي درباس بويه هم خواندن ضعيف بويه هم قدره و قيمته و كيم بويه انسان دوري و كتنه دريا وشان خانه دريا چالاكيار دريا خبات چاندي به تمامي ده هم جبو چانده به تمامی تایبتیش بو زمان کردی هم تخوازن گرانیه که مزن بدینه گش بکن دیواری باشه پروژین و ین لپیشین کون تیدا دهزرن تایبت بو ده چارچوه پیش خسنا میناوان رونشتنان میناوان ماسین خوندنی يعني بروجيك مي هفبش هي لقال سازي زمان كردي هم دخوازن ريزة چالاكيات چيكن يعني هم شوين وجواتن دنگ بيجيه بقر حتى نقاشن درباره زمان چاند کلتر کevne شوپی به چه بی یعنی زارگوتنی به چه میراتا کردی به تایبتیش بگو و اف پروژه عملگر سازی از مان کردی به
ام دخوازن هم رزا چالاکیان دنام وی سالی ده يعني حرمه هي چالاکیه دوستی ام چیکن به هفری جانا و تنی چیکن جانا می هفش چیکن يعني هم جي ام دخوازن ده عالی خواندنه ده هن فکر جمع هنی يعني ام دخوازن هنک هزری خوب پیش فبندیو عالی تشنانه پیش کش بکن جبو ام خواندنه بکن عادتك جواكي جشتي جو ايدي هر كس وقت حاجتك اللي بلر نه وقت تشتكي زيادية يعني ام بيجن بله. قالك شت بارامتن براسي بس هدي شانا مي بكين بله گلک سپاس د داوی در ریوبری وشان خانه نقشه بریز عبدالله شیخو سپاس کتاف آگاهی بمرا پار وکرن گوتنک داویش تبه بهیزن سپاس خوش شماره و آوا و هیویدارم گو ساعت او خوش يعني گو در فدامه هیویدارم گو اف چند تا خواندنی وگو مگوت يعني کسن دجی هم بده گو کومن نه آوا بکه و چند بهتر بر بلاو ببیه گلک سپاس بریز عبدالله شیخو ریوبری وشان خانه نقشه بمینت خیر و خوشیه ده گهدارو بینرین بویر فهم خلقا خواه لگل و بردوام دکم پشتی وینا بره